Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Impala Media Rwanda. Reka tubasabe kandi kugomeza kudushyigikira mukora kuri subscribe, share, like kugira ngo ibiganiro tubategurira bijye bibageraho igihe. Kuri ubu rero twabateguriye inkuru y'umugabo w'igihangange ku isi uyoboye n'igihugu cy'igihangange ku isi, Donald Trump. Donald Trump rero ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warahiriye kukiyobora ku nshuro ye ya kabiri. Ni umuperezida rero waciye agahigo ko kuva ku butegetsi akongera akiyamamaza. Bishoboka ko atari we wabigerageje akabikora gusa, ariko nawe ari mu babikoze. Perezida Donald Trump rero yigeze gutebya avuga ko ashaka kuba papa. Arangije kuri iyi nshuro nibwo yagaragaye rwose. Donald Trump yashyize ku rubuga rwe nkoranyambaga ifoto imugaragaza yambaye nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, papa. Iyi foto rero yatunganyijwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyi foto muri kubona muri screen zanyu niyo iri ku rubuga rwa Trump yashyizeho, arangije ahita yicecekera rwose. Ni ifoto yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano. Yashyizwe rero ku rubuga rwe rwitwa Truth Social mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Gicurasi 2025. Ntiyagira ubundi butumwa yongeraho, aricecekera. Trump rero kuva yajya ku butegetsi tariki ya 20 Mutarama 2025 yagaragaje ko ari umuyobozi ukomeye cyane, ufite ubushobozi bwo gukemura n'ibibazo byugarije isi nk'intambara, inzara n'ibindi. Mbere y'uko Papa Francis yitaba Imana tariki ya 21 Mata, Trump yohereje i Vatican Visi Perezida we James David Vance kugira ngo amuganirize, kuko yari anamaze iminsi yorohewe nyuma y'igihe kinini Papa yari amaze arwaye ndetse ari kwitabwaho n'abaganga, anarembye rwose. Ubwo rero yaragerageje gutora akabaraga, nibwo Donald Trump yohereje Visi Perezida we kugira ngo amuganirize. Kuva Papa rero Francis yakitaba Imana, abakaridinali baturutse hirya no hino ku isi bateraniye i Vatican bategura umuhango wo kumusezeraho ndetse n'itora ry'umusimbura we. Urumva ko na n'ubu rero baracyari ku kiriri rwose bategura gutora umukaridinali. Mu bakaridinali baritegura gutoramo umwe ugomba gusimbura Papa Francis witabye Imana ejo bundi. Mu gihe biteganyijwe ko iri tora rizatangira tariki ya 7 Gicurasi, hari umunyamakuru rero uheruka kubaza perezida wa Amerika Donald Trump uwo atekereza ko yaba umusimbura mwiza wa Papa Francis. Trump yasubije atebya ati, ndashaka kuba papa rwose, ayo niyo mahitamo yanjye rwose niba umbajije. Ariko Donald Trump uyu munyapolitike yongeraho ko nta muntu yahitamo ngabe umushumba mukuru cyangwa se ngabe Papa Francis. Avuga ko ntawe yahitamo, ntawe ashobora kongera gutora, ntawe yahitamo wasimbura Papa Francis. Ariko ayongeraho ko icyakora yagaragaje ko yifuza kubona ari we wabigeregeje Kardinali wa New York aba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, agasimbura Papa Francis, hanyuma akagira papa muri Amerika cyangwa se
muri imwe muri leta Donald Trump ayobora. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru twari tubafitiye kuri iki gihangange yasohotse uyu munsi. Mukomeze rero kugubwa neza mukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bigaruka hirya no hino kuri politiki, imyidagaduro n'ibindi. Icyo usabwa rero ni ukugumiza kudukurikira, gukora subscribe rwose, share, kuko nta kintu byagutwara, ndetse turakwinginze kugira ngo dufatanye tuzamurane. Ciao rero, ibiganiro byacu nakagaruka ku rubuga rwe rwitwa Trans Social.